የኔ ውድ የኔ ልዩ namni miidiyaa kanarraa daabboo shamarranii mallalaalee akka kiyyaan jiru alhamdulillah rabbil alamin gana laala teessa jira dara rabbi waan qoyi waan akka kana humilla qoyan akka ዋነፊ ሀጫሉ ካደረጋቸው ኢንተርቪዎች የወደድሽው ምርጡን ቃል? እኔ ኦሮሞ ቃሊዳ ምን ማለት ነው? እኔ ለኦሮሞ ቃል ነኝ ማለት ነው። ማልጀት ያደራ ረቢ ረዲቢን ወላ ረዲቢን እኔ ኦሮሞ ቃሊዳ ምን ማለት ነው? እኔ ለኦሮሞ ቃል ነኝ ማለት ነው። አመቱ ቤጋን እንጅሩቴ ነሚደፈራውል ብልስ ቤጋን ባይ በርባችሳ ሲሮፍ ጋፍሲኤ ደቹን አርኪኬ ማሎ ጆታ ጅራች ኬሳ ቆረቱ ጅራሞ ኦሮሞን ጀነታ ኢንገሉ አብደ ገልቱ እንዲኬሰን ዋህዱን ከሰ ይዳ ፈዲ ደቤት ይምትየና ነኛ ደኒ ዱጋ ሙጫኪኝ እኮ አንንታን ቦስሳ ጀርቱ ታሙጫ ጎሬ ሙሪሲ ደሜ ረጃርቲ ታ ገረብራቲን ሙጆሌና ከከነታቴሙ ዋትኩት እኮ ሐሳና ማከነ ጅበኒ ከምቢያ በባጅሮን ባየቱ ጅሩ ሙጫን ኩኒስ አባሲ ሳንጋ ጎርጎርሲስቴ በያ ጊዜ ሲምባውዳ ጀቱ ደላላና ዱካ አትንጪስ ነጀዴ ደላላው አብረሽን ካላደርሽ ብሎ ከውጭ ሀገር ያስቀራት ምስኪኗ ሴት ከነቆፋሚቲ ኢልሚ ሃዶፍ ያጂሳቶል በደብረ ብርሃን ከተማ የገዛ እናቱን ባሰቃቂውን ጅሬኝኮ ከንጀጀራሜ ዋንስ እንደ ቡኬሳ አከለኮብ ሰብየ ህንዲቲ በረኩ መለማፍ ቁደጃ ከሰቲ በረኩ መለማፍ ቁደጃ ህንዲ ከሰደ ሜንቱሪ ኩኒ ሶበር ብየንዳንኮ ኑጊ ጅማጨው ኢሚማንኮ ጡሪ ሽታተው ከንዶ ኦባፋቴ ጀዲያቼ እስ ዋይ ከና ስትቤክቱ ወንቲ ስንቤክተኑ ሰለዋቱል መርቅ ዋን እንቀብኔኒ ሲሆነ ጀጄ እንቶ ነቲኖ ዋን እንቀብኔኒ ሲሆነ ቀቀናትን ቆሩ በተኩን ኡማም ሰለዋቱ መርባ ተዘዋዳ ተጃጅራህ አዳን ኩንጅራ ቱሪ አማ በከኒ ገራ ጅሩ ገሩ እንቤክ አዳ ቦደ ተፋደ ጀተኒ አንብስተኒ ቱቴ ሞጀሪ አርሲ ጀር ጅማኬ ስቱ አርሲ ጅማኬ ስቱ ወንት ኩን ነቤከ እስማለከሲን ጎዳ ጅርተኑ እንቤክ ሞስና መውጂን ከሰን ጊዜ ከነ ጆሌ ቦሲ ሱራ ጅርቱ ሮግ ዋህዱን ከሰ ይዳ ፈዲ ደቤት ይምትየና ነኛ ደኒ ዱጋ ሙጫኪኝ እኮ አንንታን ቦስሳ ጀርቱ ታሙጫ ጎሬ ሙሪሲ ደሜ ረጃርቲ ታጀተኒ ዋዳ ኑሃሳ ሙጫንኩን ባየ ቦስ ይመታ ጀርት ጊዜ ፉተንስ እኮ ቶር ቤተኮ ከይሰት ማሬ ሲንሲንቲ እንጆርቱ ካናም ቦደረክኒ ቶር ቤጀል ከባ ማል ሲፈጀድ እሺ ማል ትጅራ ዋዲን ጅራ ፍርፍሪን ዳዳዳን ጅራ ወዘና ሽሮን ጅራ ፍርፍሪ ለናታ ፌስ ግርጋሮ አረ አትታይ ቲቪ ላይ አናና ጀዳሽ መሲ ቀቀብሲስ እሺ ጀተኮም ቦደ እርባተኛ ተማምኛቱ ነኛ ለማለ ማል ትጅራ ፊላኖንኬ ዮካንኛዳ ዮካንኛዱ ኛታ ታነም ከኢቆዳች ጅሩ ዲቂ ሰነቦዴ እርባታው ጀዱ አቺኛታ አንጀላ በኮንቆና ነው ከነገቲ ሲጀና ሙጫነ መዋንስ ኢምፖሲፍታኑ ፍንቀብደ አከምቲ ሙጫንተ ኮይሩሙን ቀብዱ ጀተኒ ስናዲ ከነት ዱልተኒናን በውደንዴ ሲጋራ ከናኒሙ በደብረ ብርሃን ከተማ የገዛ እናቱን ባሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ወጣት በቁጥጥር ስር ዋለ። በረኢል ሚሃደው ፊ ሁዴ አጂሱ ከሰጀር ኢልመ ከነረቲ ሙርቶ አከሚቲ ሙርታይ ከወጅን ይላሉታ ጋራ ከናኒሙ ረዴቢ ደላላው አብረሽን ካላደርሽ ብሎ ከውጭ ሀገር ያስቀራት ምስኪኗ ሴት ናው ጂንጪሱ ዲስተ ጀዴ አባን ሰንጋው ፊ ካንጉርጉሬ ገረብ ያላት ተርጋጅሩ ሙጫካን አምቢሴ ጅራ ወንት ኩን አከሚ ጋራ ከሚት ፍረተሚ ማልቴ ከንጀሩስ ከወሊናል ሼክን ለጊዜ ከናፋ አንጀራ ለኪ ዲሲ አቴ ተዚና ሲዳል ተሰኒቲም ለኪ ኮንካ ሆላ ሰጋራ ዲስ ቡሽ ያኔ ነው ለኪ ሼካ አቡ ማዚን ድብስ አቡ ማዚን ኡስታዝ ማዚን ድብስ namni tokko sena rabsuun ni danda'a namni tokko sen rukutuu ni danda'a kana hari bira darbuun dandeessu namni tokko garuu birriidhaan fuula keessa rukunnaan birrii sana qabdanii 5000 ሪያል ፊቴ ላይ ወረወረችው ከዛ ልቅም ማረኩና ፊቷ ላይ ወረወርኩ በቃ አከሚቴ namni tokko birriidhaan dhufee fuula keessa rukutuu danda'a fuulli kabajamaadha birriidhaan rukutaa yoo dhakaadhaan rukutee waan rukutuu hin dandeessa bari akkamitti birriidhaan rukutte Are you serious right now, bro? Kushebi da baka karafu jedda debistani sinis barichi sarrimiti
በርች ስሪብት ኦርታ በርች ስሪብት ወላሌ በርቤኬ ኒሲሮፍ ጋብሲኤጌ jechuun harki kee maal hojjetaa jira achi keessa qorratu jira moo akka laalluu keessatti lafti ifaadha lafti yaadutu jira maal islaamummaa gadi dhiisuuf fedhiillee hin qabu kaayyoollee hin qabu utuma uummatni islaamaa alaaf keessaa hiriira ba'e bayu keessaa jedhe qobaatti masgida ijaarrate itti fufa malee islaamummaa qobaatti akka inni masgida ijaarrate akka mucaan kun rabbii isaa abbaduu himaa ture ala nammoo dhufe guyyaarraa sa'aatii amma kaasee kiristaan muka buutu yesuus kiristoos ta'eera. Barichi sirrii mubaarak gisee kana dhaga'u keessatti birri biraa qabataatti fakkaata birri isaa akka inni deebisuudhaaf himatee jiru. Naa deebisuu qaba. Birri koos naa deebi'uu qaba. Birri koon naa deebisuu qaba. Birri kootu keessa jira gati ta'eef addisuu hatattamaan birri koon fidu taanaan anaaf sii walitti gadi ba'a. Allaqqee ilmee likkii gochuudha. Addisuus deemee immoo gaafachiisee ture. Addisuunis immoo waan kanaaf deebiin alaatu ture. Deebiin addisuu maal ture? Addisuun birrii keenya fudhate, addisuun birrii nu saame, addisuun birrii obboleessa isaa saame, addisuun birrii keenya saame, badee achi deebi'ee hin kaafaree pheenxee ta'ee warreettanii boossanii jechuudha. Baay'een isin obse, baay'een isin dhaggeeffadhe. Akka gootanii gaafa roobii ganama keessa sa'aatii 11 walakkaadha ka'aati bulchiinsa magaalaa furii fuulduratti hiriira qabadhaati jechuudha. Na eegaa maallaqa keessan nan dhufee isinii deebisan. Okay? Darasanii keessan immoo qabadhaati na eegaa ishee maqaa maqaadhaan anis waamee isinii deebisanii. Tinnishaa dabbaraachuu gin isinii dabbaruu xiqqoo. Maffaan immoo jechuudha. Addisuu maaloo mana barumsaa waan kan faluun nabe mana kiraa waan kan faluun nabe sana waan kan faluun nabe nagargaari maaloo ta'e minaamin ettanii warri boossanii islaamummaa keessaa nufi malee ameerikaadhaan nufi miti. Okay? Maal taatan garuu kun hin jiru itti mucaan abdii dhugaa sammuun keessan nagaadhaa maal taatani kanarra naasa'inaan jedhameera waan ta'eef haaf guyyaa naasa'u jira. Okay? Of keessaa fixuun barbaachisaa miti. Okay? Al tokkos waa tokko irra darbuu qabna. Okay? Birrii uummata keenya irraa nyaatame kun birrii baay'ee miti birrii miiliyoona 5. Okay? Sadii musammaa lamaan raggaasaa sadii waaqa tokko asliin tokkicha ameen. Ishi jarri mubaarak gamoo maaf as keessa galu akkamitti as keessa galuu danda'u akkamitti waa'ee bubusa maaf kana keessa galchuutu izee wanta kana dhaga'u mubaarak. Gammachuun jiruu kootii jaalala keerraa maddaa kanaafan hirkoo koo jedhee siif baase maqaa addaa icciitiis hin dhokfadhu rakkoo koo. Oruutaa baay'een isin jaalladha. Okay? Wanta riinuu ni darba dammoo. Okay? Hullum ነገር ያልፋል። Jireenyi koo kan jijjiirame waan isin dhibu keessaa akka lakkoofsa biyya Hindiitti bara 2016 keessatti bara 2016 Hindii keessa deemeen ture. Kunneen soba. Maaliif jalqaba salaamu alaykum wa rahmatullahi akkam jirtu jarramantii bira jarramantii musliima jarramantii amantiiwwan garaa garaa hordoftan giseen biyya Hindii deemu keessatti waa baay'ee argaan ture waan isin dhibu keessaa maazariin AI dha waan isin naan jette fayin isinitti agarsiisa. Adaan kun biyya Hindii keessa jira jenna maazariin na amanaan ture haa ta'u malee immoo maazarii ollaa maazariitii immoo waan akka kana kan hojjetaa jiran immoo fudheetan giseen biyya Hindii keessa deemu wanti kunis AI dha malee naan jedhan jarre Hindii. የኔ ውድ የኔ ልዩ እንዳታለቅስ ድንገት ሽክርታይ እኔ ሽክርክር ትርታይ አቤት እኔ ትርታይ ዳፍ ጀረሜ ቡኮን ብዴነ ተው ኤሌ ቦር ብዴነ ባሱ ብዴነ ገበሬ ቦካ ኬሳ ከናት ደሜ ፊድ ጣት ብሪ ቀብዳ ዳፍ ደምቴ ወንተ ትብቴርፍ ደንፈና ሞተ ሜቃ አለ ሰልባዳን ጊዜ ከናቲ ተው ጊዜ አርገኑ ጀረ እንዲ ባይ አራኒ ቱራኒ ኬኛ ወየ መለከ ሰን ወዩ ጀር ከናቱን ተገርሲሴ ሙማላን ጀሩ ጀደን ቱሬዩ ለኪቻ ፌራ ደራ ረቢ
amma yeroo kana keessatti wanti baay'een akka inni nu mudatu ni beekna rakkinoonni jijjiiran ni beekna gan ያልፋል namni tokko tokko haala kamiin akka inni jiraataa jiru ollaa keessa ilaaltaniitu biyyoota keessan keessaa namoota tokko tokko ilaaltaniitu gurbaa kana bareechaa naaf ilaalaa nyaata afaan isaatiin liqimsuu hin danda'u tuubboodhaan gara jalaatiin akka kanaatti tuubboodhaan nyaata furataa jira namoonni tokko tokko gilikoosiidhaan jiraatu kan isa kana garuu gilikoosii keessaa ba'ee haa ta'u malee nyaata kanatti nyaataa jira jireenya keenya keessatti rakkinoonni baadaan quunnamuu ni danda'u rakkinootni kun immoo nuuf salphaadha rakkinoota nuu keessa darbuu dandeenyudha haa ta'u malee mucaan kun akkuma isin argaa jirtan rabbi isaa galateeffata akka kanaatti jiraataa jira jireenya akka kanaa kana jiraadhuuti 2 miliyoona 10,15 siif kennama jedhame ni jiraatta እንጀራን ዱጋቲ ተጀና ኦሩታ ወንተሬ ነው ብሻንሌ ሰናን ዱጋ ዘራ ኩመ ሰን አርጋ ጀርተ ብሻንሌ ጋራ ከናቲን ዱጋ ጀር ዋና ረጋፉ ጋር ተገልፈቹ ከመ ዱጋ ረብቻ ጎፍታ ኬኛ ረቢ ኬኛ ዋቀ ኬኛ ጀኔኑ ተመኑ ሰና ጋር ተገልፈቹ ከ ነምኒ ሚዲያ ከነ ራዳቦ ሸመረኝ ኑመላላለ ፋከ ኺያንጅ አልሐምዱሊላህ ረቢል ገና ላላ ተሰጅራ ደራ ረቢ ወላሂ እርግ ol qabidi anatti ol qabini argisiisi of dhassiiti kiyya gadi baasan kiyya anta ajarran qabon silaa kan teesan silaa osaba agegartee waa silaati ummateettu baaragamni si dhiise malee wallah ragon qabe argi ajjala taa'e animmoo dalagatatan jira ishiin ajjala dhufteeti naarrasitti immoo mana maxbaqa keessa teessee miseenjara waa gurgurachaa asin immoo dhuftee naarrasitti akkasii miti ustaaz maa qobaalaaltu maatu nu jirru qobaalaaltu se tu an jiru tu siin jirtu tu ni jiru qobaalaalamuun qabu dhugaa rabbi nu ariidhaafuu agarsiifamu qabu nus ikko nus ummata keenya keessaa suma tokkodha dhugaa rabbicha maaf nutti agarsiifamu an qoyi yoom ilaalaan an qoyi waan akka kana yoom ilaala qoyaan akkana Rikaan isa kanaatti wal fuudhanillee akkana wal guudha. jechuudha baddaa keessa deemanii nu dhaaban yoo horii taane deemnee akka margadhaa nu haa godhan yoo waan hin taane akka waan hin taane goonu nu haa godhan malee amma yoo mita kana aja keessa akka walidha beeku akka namaallee waan bara tokko ilaalan jiru wanti ilaalamu jiru wallahi dhaabbadhaa wanti aannan qalladee waan akka kana of eeggachuu qaba ata ummallee Hacaaluun gootni ummatni Oromoon qabdu keessaa inni guddaa fi inni hangafti. Mucaan kun bara namni miimoorii liqimsu, bara namni qabsoo dhaggeeffachuu hin dandeenye, bara namni ol jedhee nama ilaaluu hin dandeenye, mootummaa miti nama qabalee tokko ol jedhee ilaaluu hin dandeenye keessatti xiyyitii jarri baadhatan fuuldura dhaabatee falmaa kan turee fi yeroo baay'ee mana hidhaa keessa kan ture mucaan keenya kun ergi du'ee waggoota 6 lakkoofsisee jira. Haa ta'u malee yeroo kana keessatti immoo waggoota 6ffaa isaa agarsiisee koonsartiin guddaan tokko godhamaa jira. Gaaffiin tokko simmoo kan gaafatamaa turee fi gaaffiiwwan adda addaa kan ummatni baay'inaan dhufee artistoonni gurguddaan baay'een dhufanii kan gaafatamaa turan fa'itu jira. ሃጫሉ ሁንዴሳ እጅግ የሚወደድና የሚከበር የኦሮሞ ድምፃዊ ነበር። ዛሬ 6ኛ ዓመቱ የሙት በዓሉና እንዲሁም ደግሞ 5ኛ ዓመት የአዋርዱ ቀን ነው። ዋነፊ ሃጫሉ ካደረጋቸው ኢንተርቪዎች የወደድሽው ምርጡን ቃል? እኔ ኦሮሞ ቃልዳ። ምን ማለት ነው? እኔ ለኦሮሞ ቃል ነኝ ማለት ነው። What are you saying? What is he saying? What are you saying? What are you saying? What is he saying?
ማልጀት ያደራ ረቢ ረዲብን ወላሂ ረዲብን አኒ ኦሮሞፍ ቃሊዳ ምን ማለት ነው? እኔ ለኦሮሞ ቃል ነኝ ማለት ነው። አመቱ ቤካን እንጅሩቴ ነሚ ለፈራውል ብልስ ቤካን ባዬ በርባችሳል ቃል ጀቹ ማይ ኦሮሞ ይፉማ ኦሮሞ ፈገር ኦሮሞ ይፋቲ ጊዜ ሂክሙ ቃል ጀቹ ማይ ጎንቲ ቶኮ ቃሌራ ጅሬኝ ቃሌራ የሮ ጀኖ ኪዘቲ ማልጀቹ ዳፍ ጅሬኝ ባዬ አማቴራ ጅሬኝ ባዬ ኡልፋቴራ ጅሬኝ ባዬ ማልጀረሰ ውዲ ጀራንሳ ናመቲ ጅሬኝ ባዬ ውዲ ቴራ ሰጀራንሳ ቃል እንጀቴ ዴቢስ ዴፊ ሙጫንኩ ወንተ ባዬ አርጋ ቱሬ ኡመኒ ባየናን በ ወጋዳን ከንከበጀሙ ከነ ከበጃ ፊቱሬ አተው መሊ ነሞኒ ተጎደኮሌ ማነታኒ ከያደታ ጀረኑስ ባየት ቱረን አዩዋጣቲ ሚኒ ዋዩዳ ሚኒ አያንቱማኒ ጎታ ኩሩስ ጃሌንጫ ሲናን ጅራታ ምንዱ ጎኒ ያፊኑስ ማዮ ሙሳ Igni bisa bikil chachalu inni kansasi umata mabikil chakayo salu ajenko vain modugati ajenko duguru kapsuti ajenko vain modugati ajenko duguru kapsuti namoonni mana ta'anii akka kanaan kan kabajaaf jiran baay'eetu jiru haa ta'u malee waltajjii kana irratti warri isaa ergaa guddaa tokko dabarsitee turte. Maaf dubbattanaan jedhu akkamittan dubbii dhiisaa maaf gaafattanaan jedhu akkamittan gaafii dhiisaa acee koo sin dhabee dhugaa keetu badee utubaa kootu jigee mana kootu diigame agartuu kootu badee ijoollummaa koon dhabee gaafii ijoollee keen deebisuu dadhabee kanaaf gaaffiidhiin anis deebii dhabee. Kan siniif hin galle tu anaaf galuu didee waan beektan qabdaniifus sobni soba sinitti fidee garaadhaaf jiraachuun onnee keessan miidhee sodaa keessanitu naaf galuu didee namni akkamitti of dhokatee miira isaa sobee jiraataa dhugaa simachuu dadhabee of miidhee jiruu filataa dhugaatu isin jidduu jira of sobuun isin baasu beekaa dhugaa acee dhoksuun keessan har'as borus gara fuulduraas inuma isin diiga. Ergaa guddaa dabarsaa turte. Ergaan kun immoo uummata keenya qofaaf miti. Uummata biraallee kan sodaachisudha. haa ta'u malee jarri kaanis immoo ጊዜ ወንተ kana argan. ሀጫሉ ሁንዴሳ እኔ ኦሮሞዎች የሚያከብሩት ሰው ስትነካባቸው አይወዱም። አሁን ሀጫሉ ሁንዴሳን መንካት አይቻልም። ለምን መሰል ብዙ ኦሮሞ ይወደዋል። ለምሳሌ ዳኛዋል ልንካ ብትል አማራ ወይም ደግሞ ህዝቡ እንደዚያ ሁሉ ሀጫሉ መንካት አይቻልም። ለምን ሀጫሉ ሞተ ግን አዲስ አበባ ላይ እንዴት ሀጫሉን ትገላላችሁ? ሀጫሉ እንደሳ ለምን ይሞታል? ለሞተ ሰውዬ ምኒልክ ቢሳደብ ምን አገባል? Uummanni waa'ee keenya kan galee fi ergiinni du'ee ergiinni awwaalameen booda haa ta'u malee ammas immoo irra deebiidhaan akka kanaatti faarsuu jalqabanii jiru. ድምፁ የህዝብ ትርታ፣ ግጥሞቹ የነጻነት ጥሪ የነበሩት ሃጫሉ ሁንዴሳ የጆሌ በኔረካ ጉረባ ከኔረካ ኦሮሞ ማሉም ጎደሬ ትውልዱ አምቦ ሲሆን በሙዚቃ ስራዎቹ የህዝቡን ታሪክ፣ ቁጭት፣ ማንነት ይናገር ነበር። ሁሉም ዝም ማለት በሚመርጥበት በዛ ጊዜ ለህዝብ ድምጽ ሆኖ ተገኘ። መታሰር አላጠፋውም፣ አበረታው እንጂ። እስር ላይም ሆኖ ሙዚቃዎችን ይጽፍ ነበር። ከእስር እንደተፈታም ሰኒ ሞት የሚለው ሙዚቃውን ለህዝብ አደረሰ።
ተወዳጅነትንም አገኘ። በመቀጠልም ማለንጂራ እያለ የራሱን ብቻ ሳይሆን የብዙዎችን ጥያቄ ጠየቀ። ጅራ እያለ ዘፍኖ ደግሞ ተስፋን አለን እንኖራለን አንጠፋም የሚል መልእክትን ለህዝቡ አደረሰ። አጫሉ ሲዘፍን ሰዎች እንዲያስታውሱ፣ እንዲጠይቁ፣ እንዲናፍቁ የሚያደርግ ችሎታ ነበር። ጓደኞቹ ይወዱታል። እሱ ያለበት ቦታ ሁሉ ይደምቃል። መድረኮች ይሞላሉ፣ ሙዚቃዎች ይሰማሉ። ሰኔ 22 2012 ዓ.ም አጫሉ ሁንዴሳ ህይወቱ አለፈ። ግን እሱ ቢያልፍም ስራዎቹ በሰዎች ልብ ውስጥ የማይጠፋ አሻራ አሳርፈዋል። አር.አይ.ፒ አጫሉ ሁንዴሳ። This is Love to Talks. I love you guys so much. See you guys next time. isa hadhabnu malee seenaansaa barabaraan akkan jiruu fi akkan jiraatu sanummanni keenya jarattiin barsiisu namoonni gurguddaanis artistoonni gurguddaan argamanii turan. Hayyuu adaati inni waayuudha inni ayyaantummaani goota furu jaaleencha seenaan jiraataa hin dhugoonni. Venus Mayo Musa Igni Ebisa Bikil Chachalu Igni Kansa Haata'u malee sagantaansaa haala kanaan xumuramee jira. Sagantaa kana irratti waa baay'ee namooti gurguddaa baay'ee agarree ture. Sagantaan kun haala ho'aadhaan kabajamee akka inni xumurames dhageenyi jira. Haata'u malee gisee gara mana keenyaatti deebinu immoo manni keenya nagaan turre ooroota. Manni keenya akkamitti gisee hunda boo'ichaan mul'ata. Akkamitti manni keenya gisee hunda boo'icha ta'a. Waa hedduun na keessa jira. Fedhii dhabeetii miti jedhan ni nyaadhanii dhugaa. Isinii galaan ni nyaadhanii dhugaa. Fedhii hedduu qaba. Waa hedduu nawwa. Waa hedduun na keessa jira. Waa hedduu na keessa jira. Ni galaa miti. Heeruma hawwuu dhabeetii miti. Nan waa hundayyuu. Waan inni ijoon itti hawan hedduu nawwa. Waan inni ijoon itti yaadan hedduu yaada. Hedduun gama. Sinigale waan keessa kiyya jiru osoo miidiyaa wayii irratti baaseen dubbadhe wallahi isiidhaa miti naan jettan. Niisi wannaa kan keenya haa ta'u malee mucaan keenya waan guddaa garaatti qabattee jiraachuun siinii malte namoonni garuu baay'ee cinqaa jiru. Wanti kun ijsii qofarra osoo hin ta'in ijoollee durbaa baay'ee irra ni mul'atu. Ijoollee durbaa mana keessa jirtu irratti baay'ee wanti kun akka inni mul'atu ni beekna. Gara biraatiin immoo ijoolleen akka kana taate immoo waa tokko haasaa namaa kana jibbanii kan biyyaa babbaa jiran baay'eetu jiru. Mucaan kunis abbaasii sangaa gorgorsistee biyya ጊዜ ሲንበውዳ ጀቱ ደላላና ዱካ አቴን ጪስነ ጀዴ ደላላው አብረሽን ካላደርሽ ብሎ ከውጭ ሀገር ያስቀራት ምስኪኗ ሴት ይህቺ ከላይ የምትመለከቷት እህታችን ቲክቶክ ላይ ለበራ ብር ከፍዬም ደላላው አብረን ካላደረን ብሎ አስቀረኝ አባቴ የሚያርስ በሬ ሸጦ ነው ብሩን የሰጠኝ በማለት ታሪኳን እያለቀሰች አጋርታለች። ገና ለገና ተሰድጄ ህይወቴ ይቀየራል ቤተሰብ እረዳለሁ ብላ ቤተሰብም ያለ የሌለ ንብረታቸውን ሸጠው ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈሉላት ልጅ በአንድ ደላላ ስጋዊ ስሜት ምክንያት ህይወቷ መሰናከሉም አጋጣሚውን ተጠቅሞ ለራስ ስሜት ብሎ የሰውን ተስፋ ማጨለም አሳፋሪ ተግባር ነውና እባካችሁ እንትዛዘን። ሙጫንኩን ካቴቲ ፓስፖርት ሲፍሮቴ ካቴቲ ሳሲን ጥያራራ በጉዳ ጀቴ ጥያራራን ባቱ ጀዴ ummanni keenya gara ni deemaa jiru limbe ummanni keenya gara ni deemaa jiru limbe namooti akka kana gara murtiitti dhiyaatanii murtiin guddaan ummanni irraa barachuu qabu irratti murteeffamuu qabu kana qofaa miti ilmi haadhoo fi ajjeesaa ture በደብረ ብርሃን ከተማ የገዛ እናቱን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ወጣት በቁጥጥር ስር ዋለ። ወንጀሉ የተፈጸመው ሰኔ 8 2018 ዓ.ም ሲሆን የምትመለከቱት ወጣት እንግዲህ የገዛ እናቱን አንገት በመቁረጥ መዳበሪያ ውስጥ በማድረግ እንግዲህ ቤቱን ቆልፎ ወደ አዲስ አበባ ይሸሻል። ታዲያ ለብዙ ቀናት በሩ ዝግ መሆኑን ያዩት የሟች ተከራይ ጎረቤቶች ለፖሊስም ጥቆማ ያደርጋሉ። ሰኔ 19 2018 ዓ.ም ፖሊስም በሩን ሰብሮ በመግባት የሟች አስከሬን እንዲነሳ ያደርጋል። ይህ ወጣትም እንግዲህ የኢሉሚናቲ ተከታይ እንደሆነ የሚነገርለት በአዲስ አበባ ያክስቱ ቤት ተደብቆ ሳለ ወንጀል ከፈጸመው ቢላ ጋር በቁጥጥር ስር ውሏል። ሙርቴ አከም ያከተ ሙጫ ካንተ ሙርቴ ፈሙስ ከወሊን ይላሉታ። ለምሳ ስንት አወጣችሁ? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ለምሳ ስንት እንዳወጣችሁ። እኔ ደግሞ በአንድ የምሳ ዋጋ መግዛት የምትችሉትን ኦሪጂናል ሽቶ ላሳያችሁ። ሞንቴ ብላክ ኤክስትሪምን በ100 ኤምኤል ፐርፊውሙን በ29900 ብር ብቻ። ኦ ዋው 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 ዋው
ጥሩ ነው። ሽቶ በጣም ቆንጆ ነው። ምሳ ግን 29900 ብር ኢትዮጵያን ብር ምንድነው የምትበሉት? በዚች ብር ቆቆር ነው የሚበላው? ምን አይነት ምግብ ነው የሚበላው? በ29000 ብር what kind of food are you going to eat? ኡፋ ነው የምትበሉት? ተመላሽ ነው በ29000 ብር? god damn ከ100,000 ብር የሚያንስ ምግብ አለ ወይ ብዬ አወዛስኪ ማሰልፍ damn ይሄ ህዝብ በጣም እኮ ከባድ ላይ ነው ያለው። 29000 ብር for ምሳ too cheap አንቺ ቁለታም ቆለጥለት ሚሳ 29000 ብር ምን አይነት ሚሳ ነው? 29000 ብር ባሬ ነው እንደ ምን በለው? ዋይፋን ነው የምታረደው? ሙሉ ዋይፋን የኔ ነው ብሩ ሎሚ ባለበት ሀገር ለሽቶ 29000 ብር ማውጣት ምንድነው? ከታጠብኩ አይበቃም? አጃክስ ይላል ለቅለቅ የወንጀል ባይ ምን ችግር አለው? ምንድነው ችግር? እንሳ ሚሳ በምትበሉበት ዋጋ 29000 አንበላም። 29900 ብር ምንም ማለት ምሳ አንበላም። የ2 ወር የ3 ወር የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ ነው። እሱንም ጥሩ የሚከፈለው ስነ ስርዓት አድርጉ። ዝም አልን እንጂ መሆን ሆነን አይደለም። ይሄው ኢሎጎመም ነው የሚለው አምባ የዱበና የያዘ ይዞን ነው እንጫ መለቀሚን አዝቢ ከነረቲ ተናግረናልኛ ሙሳ ስንትን ያወጣሽው ህዝቢ ከነረት እንጫ መለቀሚና ማሊ ቢሻንቷ አፋነ ጉቴ ጅራፈን መለይ ስለዋባየን ሐሳቱሪ ከንጀቴ ቁርጡሚ ደምት አከሰናት ከተደረብ ዲናፊሲ ወልፊት ዳናፊሲ ከም ወልፊት አርመልቲ ሚቺ ከፈደን ጎደኒ ሞገስ ደርበን ያመነሚ እንጂ ጃንስራሉ ዲሰስኩ ባተና ረብሰታኻ ሄ ሲነድድት ደኻንታል ሲነድድት ደኻ አስጉ ባተና ረብስ ምርገለን ከብቶያ ሚቺ ዲሚቲዮ ከተደረብ ደለገዱ ዲረስፉት መነከሰ በርባደት አከሮዛይ ከደርት አርክዳኒ ሃጂ ዲሚ በርባደት ዲረስፉት እንታል ነድቲ Askupa baatan arab mirgan kabdayan usasa ubakasa hajena harif tijay harifa nila matalaka gote nanjati me sanu me knife china lali me om te fulan gana gote ta fula bare nanga guru gote mila khafa gote mila matalaka gote mila khaya markete vete kho me singer sisa mila khaya ko janar ko rawi bata ko singer sisa mila khafa hasan rajira mila khafa mila shishe Askupa baatan bif michi dem dalaga dua. Jasa sefudu dah tiga sefudu mana sana tede malak bayi berbadat du haji. Ilmu nama kita ni rozali kadar dalaga tani kawal furan kasih berbadat du tadi saya meya. Amana kaya sefudu berbadat du ni sem berbadat ina ya haji na. Khana ka batulal khaka berejo katalal khana ka bana dar gajale umri khoda sagale kana sra gusman sanar kataya dalaga dudemi is silama angana rabs khana dalaga teber wa me gogolate michi hishishe na dum akamite gubbe kan watan yabar michi sharmut tina me nafis khamtora sharmut shalle gumnada akala dudde nugar عرف نوجا أكيد أنا عرفهم ليه كان هاري ولا برا تورون كينيا تانجو أكيد أنا ولا رأس والسلام عليكم